Life is like a novel with different chapters and different write-up in each pages. Be patient, there is hope when there is life. Sunshine is ukawere da na yisuru na shine koya eta keboroko kwa ude kumayo ganye nene Umalo si tu azama baru maine hanan ayana ranya Abdul Fattah ilorinda la jana omema hepuru enyi sonyi hosibo ase honan Dasu ajubola me de beto basho tosho ne kuro ibo dona ma hedoin oku mutonye osire ida osi studio nye to tonyo no reibe Abdul Fattah ilorinda la oje me inu do ban ene do besu Sunshine is ukawere da na yisuru na shine koya eta keboroko kwa ude kumayo ganye nene Isi yako ibo bana eko do ya meni do mi should ya 35 years do ba horoba ebira eza nanye abari mase dotilo do kukwa kozesa enyi so babonyi do so banyi enwanine ya mesa eko idobi reba harebo da bolo za koroba yo de resi nyinyi ada isi aka wasasa na nguloko jane dishone na harebo ojaraga irechiwa yo abemere ho elebo nan ahade governor do bacho do koro yo tiloko ja do kumutu ya do sirehi otwa adayo ibo ya bebu mutu tara ya ireman enera ya etapiro no me okumutu nye osire ida adayo ibo acha me inu moruga ene do bezu Sunshine is ukawere da na yisuru na shine koya eta keboroko kwa ude kumayo ganye nene umene kwano gidisha jine bilia etanda senyine ulilolo kodo nome ikuloko poro ole dore chidore tola edo nyede to jabu susu yani enyi so nirido ole ruponya obane de governor no namo de governor rede ine dosu mutu ya teke yo bani nyangada aroro na pachuru bayo no gidi tababe ibazache taikoni ori chakori so gidi avoni ada ismail anyare reso iza ozi do jandu wele bado gidi zitino susu pasu moto da Sunshine is ukawere da na yisuru na shine koya eta keboroko kwa ude kumayo ganye nene ene ya na kakoro kerere mebetro nwa kwara na ruko koji ewa wenwa une waya neziranye onwa mawoda enyisho onoricha mai mana ome twa mi anije oi metwa mi alhamdulillah ezine sire ya mo amanene na bomo komori ya na tumo kenyumonu ya mo osi tu menezola ada yo Epimito wa yo wogodo onye atalafia eva ena iba na nago